nakapati DPP yale ba aten menurut siya keren sa tamba arden ilagay MP ka hindi mo trong proxy sa parliament baik ngating asli candidate hangta pilate piano pilihan board ngamtir piatit na pintit keteng di bukti candidate ngamtir kaya cuma dia kerana ngeta mga supo bak lagi malabon kita kajingan fresh mga kajingan kontroy ko selesai nga ang ipikum ni tongin kerana sa MP election yay kinong dem jonga balay nga yale MP election but yapi ki badan matani ka badan but itu ki basngam lalagi jong ki teo ye tani kadai kalat ke kabuksial na kabenta jonga bangan pensyai ya kita kinongrim yale election MP ijonga ngatarai bon ki pakendit dami kekerteng ke Dr. Amprin kum kakertong yele MP na kapati NPP ngatarai kilaya kendit mo kendit na M hoor don di boong M don di boong hoor si kumapi di boong M ngaro ngampoy pagkan bayakan ni kakang kabakya kapati NPP convention haki terpeng ibarit ijonga banay kakang amprin katre banyale yaka election MP kami kata kajin kali haki kaksan siyan di baladan don kata kajin Trim kajin Smith kajin Artatin jom kinong siyong jom kani ka constituency one Shillong parliamentary seat yanong yinta sa Delhi baka don kata ka Jim Trim Jim Sir ya kata ka party BJP natit mapli iba Hamlet ru ide uway na kita ki victims jom kaham saya ngompo kung kren ka jong i kajing katang ka jong i bat ka jing i jong pi ipay ba i hadu mentaru kata kaham saya kadawat yang kadaham saya kadai ka pamraw ka mga papun net like lantan takadaw kitu ki leaders ki bapa perme ya kalat na ki mobile ha ka way ka jaka ki kenkor bhaya ka tu pamraw ka bangingong ka mobile thang naman sin banda ka mobile kala kaan takamot ni baro nila supoy siya ka jingjot bat ka jing pra ka ba siya kay tihay ni ipon natharay ka to kal air lang thari ka tsunami menenga ng ong hapo mga ka virus DPP kalong kong ka virus kabawan mo COVID kacuan may dim dam sukut bay mentang ilaklit sa panggutu ka virus tinanga ong yapi hadin she's nem she benai kalong di kiki MLA banwan tuklare kakam MLA kamtam lili do MLA bularin kajingkali kalong kiki lale ayun hap kali baha ya kinong song sa bikupisnong mo kali ni hangte hapo ka constituency MDC jumi iman idan kumasan mani hinyaw tuli ki polling stations ki badan no moring kneng ngitip kamshay ya kita gijing jom ki padwa kabaya keren syapang kita kajing penyat syakman sa kaway de nga kwapan penujor ya pinibat kita kinong yalang jong ki taki pati ki bakwa ako kata-kata i-president jong ka BPP bat ikong amprin yale election lang hawju usnem na do ahada prala da bakla hindi sa dikali kalong
Dr. Ampuri job sample election, Utah President job tanglan. Balik. Ya kali. Kali bahai gini kali nama bakilong di batong sanba. Patnasit kuslay ba. Nakabenta kani kajala kabai kajumi. Namalada kinong yalam kislang man penyesrut penyamai katno ka excitement ya kita di bapetkai ini na sa kendrian batnan ya tu ya pi kalau kabakong san palat yang abangan nile ya kani ka MP election hambat ino ya kam MLA na jongru na mga yung iba kita kijing artatin jong kipat ba pakipha sipa ya nakakaseng kongres sa parliament. Kajikali kapami lang ta kadlong. Ladamet silet kita. Like them. Pihamal angni hamaliyam piyayo bun mo kata kajing mantoy na kita ki MP. Namami hapo constituency umiyo EAA UM. Tinggal ayo iba lada kipat ba kiting aduk kata-kata bentha ya ginong lialam kibabit kibabiang sa parlimen kajaka kapadon kam yang ibandon kasur kapajam ladai kapori kakong amprin kabala ribat syakrihok ya ka constituency lejong kibala penjok ya ka sansin tanpai kumatlem syakibay pati apusan teliti constituency. Kalau ada yang kepol yang bangan penkre kata ngahapan penkre namang ngayoi pangadon kang banay kata kajing pensisya syakipat ba kapindon kang su panpa sipa ke kongres ka NPP kalapani candidate lajong kasyong hapi kipat ba kamlem constituency Pinta na kabala jok sansin ya ka MLA ne pinta itu warem bawan masaw haka MLA 2023. Pinta ya no kasyong hati. Habang iya krem ya kanong rin katatin kadi kanong rin kajokan. Pitaray ba ipat ba jong constituency jong hati snowsi baka MLA kanlit no? Oo, kisnosi. Balay ginong snosi. Henry Iwan, nakatulong yen, kabaong, balala, kadjala, kadangkam yang ingin no aswate, yang kakam MLA. Kalangrim kadante, makpida, ilale, yang kata. Ilalong MLA na do 1972, hanggang 1989, kinong yalang jam ko Congress ki ong ni makpida. Ba, kilat sa parliament leader kam kasur ka ba hato kata kamday kanong rin mabukha nakabunta ka kun bakan bote ni dinjang ka mukpala jok kaya may mapita ilasenyang nakabanyan menta kami ka jalan yok lang doon makanay natin nga ka kun ringkat pati records nintin ilapi kaya iba pita ilale por ba ilong MP ilayarap manwalang ya ka negrem sa kanila jalan ilayarap yakin kina pulis kul kibadan sa lomba Delhi kibahapsa hakilim sa uway kibarembat kibamdon jinsuk jinsngayakin dakabapan ya kata ka hostel na kamita ki Northeast students kamtang terbang na kamita ka medalya makapor ng MP kadokta Aprin kadangday ka first year student balaya ka graduation at Delhi University but nidlam dan jakasa ipa iang yaki pateng kibatuan nganyasat banyo yaki hostels lakong-lakong no are likely ng taki students from the Northeast. But menta, ki students ki palet, ki kibe, ki pa, kada jing swan. Ato iklem semyang, thong nyong snem menshwa, ipa, ieno, yakani ka pertay,
Ilek siya ublay ulakar kuya kasenyang kadong iba pita haki to Islam for by on ya kikon mat ilek ya lagi sa parliament gantang kaway ka train kabalay na pagbuhati sa Delhi ka Northeast Express tang kaway Kabama Putra Express for by ilang MP iba pita naman iyo kajing yung kikon yung makpuli hadali ilanawa yung kasuntan kami making penbon ikiklain kibawan sa po gohati nakamunta kasuk kabhakam yan kag students sa kanalis mentangi kang life ni kung kikakitrain kibawan iba pitay ngaya sa katrain wanlen napa gohati siya kanya kumari bansok kibalik kibapang kibasitong sa bilor ba't kibig-kibig tsaka kaliman ta MP ba katsan slam kaay kasamyang ay kahisap supay ka kakon jong kamiyeng ba't kan ra ya kapasok na piday bantip kajing sadya jong haba ngindon MP nakasorkar lajong ngila persyang kinamba jong ka MP1 kila persyang ban persyang lem yang join candidate ubayan na ka UDP lempoy shano wan baan balay ng permausu hato kampaday kapor yang abangan len lade ngan kayen kikon ipadang don kami yang bangan le kata yo pikun kasuk yang amo banjong MPM mo san benay ngam jutya ngam juden ngam jut sange kolektor ngalek lorni masa tak bawan lorni kita yang kami paham hakani ke konstitusi shano kacaka pa pang amprin ka klemlen Henry what ki candidates ki ele away ka campaign what ki papi mano pala poy man mo kandok construct happy life will raise the constitution dai bangakwa bangan sulit lorni ngadon la ka jong ka plan ngabot din yakidin jak jong ipapi ta ibang akan mau ira tang kaway kasendok insulin injection jok hakit ke Islam ipang diabetes ke jing saja ilay ta kasaktiman ilay ta drug for will ila siyang nakakon nahapendet ya kata kamram lejang panong penlek raja ngalay tamar nganay man tipti kaay kakam nganay ngalay pitaray lada PGet ya ka NPP candidate bahkan kami kan pek ikam jong kejela hangti hasar kar kami kadong wanlam ya kejing suk ilang barok kam day kejing kuak bray kadai kejing len lagi naman kapor kadawa pidai ban tip syai mapri bangan kray sitom Nandon por ban keren sa pang kibay kipatis. Kakyo ki keren ben yang imay na dap train lupa yang yang imay hakapor mga election mo Iyong pihak bang smile hakaman kaduan dari ka Katolik ka Kristan. Bang smile oprin. Bang ada pikit ya kan ikalengkor long yalam. Lalapi siya nyan. Lalapi siya keren ben. Lalapi siya ng shop kung kakantay brio pinom feel ya kayin kasen ngalale ya kata bat hadu menta ngaayo ya kata ka jinjit kabakkerpang jong pinong sinong ko constituency jongan bagi pulpoy yang siya kani kabenta bangan please saya ka waypat ka chapter jong ka political career jong kaging kasen ko jongin constituency what appeal pila panungdan MLA pinsayo sendan ka MP
ni bat kaban syarai na kabanta jompi ngamdan AA benong pasyai Emily di perlok jogayo kesan jogi Henry ngaman si ban kenal banyak ke Kongres Parti kapag nang maha ban kenok ban ay tik-tik kiong baka kong amperin kalek ban pelong ya kijinyalang haki Dakar bersong di Dakar naman kadai ke Parti BJP kajing kali itu kisah Kongres dia lagi bisa pelong dia kok buat mana gitu kita balik tengah usia haba pikiran ngatalay bilayo ikam ikikiw arajang arbulay uway uweliliw penik senang nakaapil hakatin hindi Giyong misang ngaong yapi kaladay kapor yung kumki nong siyong banong siya yakani kajing kenting kito kipa Watcha lajan poy kapor kakambay kari to yang nga chuay bitang koway kajimot ngi day kajat penriyo gabatik beriyo tiplay saw hubra gantan nadok ka katnyaw tulik saw baji ka election commission kalau tayo ng ibang niya current politics show kat inom niya lang election show hero kadata jombi switch off nang makakamaraw katong paghiwin niya di ngin saya pet kuno kalong pendam ko ba ito nga kinong sosnong kanikasinong karapin mi simuan kiriunyam bansa keren beng kiriunyam di jumi hato biyaha bagiong bagi fight FIR persyat yang inong yang di soldiers macam laday trik kung dito ginong yalam ibalawan yang di jom di soldiers ja yang niya nintip reho siya ibraw dak siya to banaw day LPP ubakren kumto matray iba preston kumuho manistan na yung impakyan mo sa na yung hindi man pakyan kumibigitag rin ibakyan ako hadok ka rin pelit iki mobile pendam no sis mo mga kapatid ko ay ublay unsay madang lagi nong yalang kibabit bat kibalakantang na ublay nalari kendong yala kajilong nong yalang bat ngam judon si kalian matru o kecikim kejanga bangan regret wow kila ay katrial menta hakito kimara mobile ya ka ambrilindo ang pikat mo ang katrial jonga kaday hakot wat hikay school mo piya ngatit kambha mga ya ka ay kanya pi kibachukren na kendong ya ay trial ya nga korbit ko ay kasliyo katrial jongki kawan pa hakarupam kabapinum politika daki bapatlong MLA MDC kin ay character certificate ya kadokter ampun berat ya katusya ubaday kan ay character certificate ya kadokter ampun day ki MLA ki MDC ki madan kamawal bansay ya character certificate ya inong hikay Piyalin hikay mo sa tumataka, yasin ko lapat ng ubran. Mapi kibadan hakito kita ki universities, ki colleges hakaba, hindi man hikay kasi. Kung ang parin, kaday ganong hikay suwap kanjay politics. Hapo kanuri upanay, job kajing job MLA jo nga email iukom niya nga. Resign na kakam, what block yakat karya jogi juniors jogi nga resign makipa kaya politics yang resign yung ya kaampurin ko ang gulo kaan napit diba kaan ko ang gulo nga yakran ya katakajing kloy na jogi manang
Nin ay kapiyabi, kakamkaway pinablok ko pa lagi. Hey, kadang katakan ng ring. Pinot, resign. Direct election, apply yan kata. Kung ma-apply dito. Ngaklem block. Malakang tiyo, yung way pag-upon sa mga. Udokus nam yung ikikasi kikara. Hadong ng tao ito, kaya hatipat ng mga juda, mga kung kaya hatipat ng. Katakin kayo di mga. Ibarasi sa mga. Iba mo ang plan A or plan B. Iba mo ang plan A. Sakman pinto. Katrayan kang B. Hakaway das ni yan sa iyo. Bansil ko yan. Mamdukin. Dan mga kaway. Habang awan lang kanang yalam. Day ipat ba papagkubor yang aban yalam tabim. Day uway at makubriyaw. Kamapi ibalabot ni KBBP. Snakman. Nagkakaden. Ladalong kabala. Tuyabot yan yan. What is niya ka NPP baka ka BJP kawan banyak senrok lang kata kajing ya sensar kata kajungi o balay di jentip ka do lingkong baka BJP ka NPP ka HSPDP ka UDP kiadan lang akan medang ka hindi kadang day kata ano information kaya hindi kan talk ini no menong ka kajing kali ka lang. Andala job sa word PMLA na ka-BBP. Ipangalote, ibang patlong CM. Pinang ito, mga nabinaklet. Yellow kipang. Mukol sangman. Kaya ayun tao mukol sangman, congrats sa mga nito ito. Congrats sa mga doon, arong pramot PNPP. Umukol sangman doon kag-hiro. Kasi ano, ganyan yung auto ka? What you don't give you naman hakasin siya kadali ya bete ya katay ka sorkar data ng tagini ng karaiti ka corruption najuang ya kanil uba brainwash ya kibakam na kajinti uba karap ya kamay ka jongki ulong more dangerous. A handful of literates corrupting minds of those less fortunate who do not have education in hand. Sa NPP, kanong corrupting minds ki Jonghi, ba't kinapin siya? Define corruption. Lok ayok ka? Porbawan laging kali, halok ayok ka manakani ka asambli. Balay biglang man asambli? Tidak siya no. Tidak pagbiyak sa sekretariat. Tur pagkabiyak. Habalik file nomination ng candidate sa PBM. Siyang hayeng candidate. Siyang hayeng mapipay ba? Let kang mangibo candidate. Kagagho, kasakit. Kajing ay mansir. Yakito kipay ba? Ibuwan sa maraming ipodify nomination. Kabangkay mo. Piyang siyang hayeng. Lapigan kampat bantur lok yok tabi awan pat ba siya no katala ulta nang juga ang kren tang pamunta kasiningan play na mga yos no di kita gijing kren di jongki pala ukot lagi kren mangimentar hindi ba kayo lajan ko isi salah syai hasmi mapibaro simbas na iba one jasmine nginapitkan. Tapi ini dia keparti, ini Pak Hamlet, titular wan kersani kong beri. Wan, kani kadai kepuan pangin ya wer ya upata, namar kabut tek upata. Nalajok kren MLA. Bagin siapa? Oh paham. Waktu sesuai arja apa? Setimbang jok setimbang jok. Naman haba pikular ya kabenay. Pikular ya kabenay. Hinapan ikipo pikensongkan. Sa katnuken sini dipatpa kinyo. Pindalkam ya kabam tadi. Pindalkam ya disurok, dilinti, disintin. Pindalkam ya kapat kerja.
Gagal election ng tanya na kuno tayo ikakisamun. Lindambay, linong bahaw, pinakaran to, syabar mapi, the NPP kanumle kumpa. Malayo iyay ba preston, hanggang panyat, kajong malayo kimenastas barok, kim chutampat, kim chumayan, kim happy ba yan? But, Piko ko, piong ba ka BBP kanday ka party ka bakapot? Pikiran ka katumay hastin? O siyem na nga kalongme! Lada ka jong MP din sa tangkam niya nga ka jinghang jong nga kan play na pagkatapin. A true Christian speaks like a true Christian. Batang na kinigiging sam jong nga kinakinig. Million, kapugod doklen. Nawanak mat ng pi. Kung kaway ka nung tray baritam, hakane ka san kay ay katutu katudo ang pi na. Tudwayem baka kong amprin kanla ang siya, yakane ka jing siya ng siya. Kakong amprin